NMZ Clothing Brand bakwethu ithi inengubo etholakala shape ezinhle ngendlela yesimangaliso. Ucela ukuthi bakwethu nifake i-order kusanesikhathi. Kenibingelele nginamukele ehlelweni lethu lezindaba e-SP Media TV bakwethu lo nibingelelayo usiphumelelo wakamphele phasi emzimkhulu esigodini sasematsheni bakwethu sanamukele ehlelweni lethu. Nanti udaba bakwethu silitholayo namhlanje endabeni zethu. Sithola ukuthi Dankie NMZ ithi bakwethu inengubo ezinhle ngendlela yesimanga bathi ikipa ama-short sleeves awo 150 sisodwa 220 ziwu2 ama-hoodies kanti awo 320 color short sleeve t-shirt 200 half cap 80 rand bathi ke ubusika busondele bakwethu nawe ezitholele amajezi kuse-early ngo-300 sweat sinabo bonke okhala no size kanti ke bathi bakwethu bayatholakala na ku-Instagram Dankie NMZ. For imibuzo nokunye feel free to call or WhatsApp us ku 078 75 69 270 078 75 2970. Kanti ke bakwethu iDankie NMZ brand iqhubeke yathi bakwethu icela ukuthi ni support niyeseke bakwethu njengoba benza into enhle nje emzimkhulu benzela nina futhi bayazi ukuthi nizoyithanda bakwethu. Mina bengikuphethe kusaphelile la angeke ngithi khumuno ngibamba evideo elandelayo ngokuzayo.